شاندەیەک سوێدایە کۆمخەباتێدا حاضر بوو نەرینên وا derbarî pêvajoya nû ya Sûrî çi bûn? Niha şanda Swêdayê ji 25 kesa jî bêtir pêk dihat. Nerînên wana ji bo sîstema rêveberiya Xweser nerînên erênî bûn û li gor çawa pêşeroja Sûrî jî diyar dikin ew jî nerînên wananî baş hebûn. Yek ji nerînên Goxalê مشترک بون گو سوری ناوند وقت نظام سیاسی نه ناوندی بی یعنی اف خالا گو سر واجی اریک کریه یعنی سوریا دوی رنگی کی پر رنگ به سوری که آزاد به دموکراتیک به نظام وینا ده به دستورا گو به و نظام سیاسی جی نه مرکزی بی یعنی نه ناوندی بی خواسته که کوانی ملو هبو ته پیش بینی کرن گو و تکلین نابرا ریوبریا خوسر و سویدا ده هبه ji bo pêvajoya nû ya Sûrî? Niha ne tenê ji bo Swêda jî yanî pêkhatiyên got hazir bûn hem Swêda bûn hem em bêjin Elewî bûn Selemiyê hatibûn em bêjin Sunnî bûn Kurd bûn Ereb bûn Mesîhî bûn hemû jî li hev kirin got wek lijnak muşterek derkeve weşatê emel jî çê bibin pêşerojê kar û xebatkê bêkirin got çawa muhtemerek mezin çê bibe ji hemû pêkhatiyên Sûrî.